یہ کیا ممبر اس پیٹ اس کیا پتر کئی امس کیا یار دوست اندین ولن یوان اس کیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا نبی دود بڑی من دو خودو ات گشتی من کمی یہ دو خودو بڑون یہ دو خودو بڑون یہ دو خودو بڑون وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مگر یہ خاطر چھوئی خطرناک عذاب بما كانوا يكذبون کیا یماشی اپوز ونان یا رسول اللہ یمنس چھوئی پوز محبت چون دلس اندر یمنس چھوئی حقیقی محبت چون دلس اندر یماشی چنش ونان اکت نبر کن ونان بیاکت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض یلی من ون یوان متا تلتو زمین اس پر فساد کمن یوان منافقا یلی من ون یوان متا تلتو زمین اس پر لڑائی متا تلتو فساد یم کیا ونا اور قالو انما نحن مصلحون ربا اس نشین فساد تلن ویل اشین لڑائی کرن ویل اشین جگڑ کرن ویل بلکہ دل کیا اش صلح کرن والیو منز اش کیا اچھ اصلاح کرن والیو منز اچھ لکن نیکی ہز دعوت دیوان اچھ لکن کران جمع ولیو سا نماز پڑھو مگر اللہ تعالیٰ فرمو اللہ خبردار انہم ہم المفسدون یہ میوز چی یم فساد تلن ویل یہ مجھ پانین کی نمانان اچھن خدا وحدک واپس رنز دو تو جو اب زیر تو یہ منافقہ چھو اب زیر اصلی فسادک جاڑا چھو کم تو ہی اصلی لڑائی گیرہ چھو تہی اصلی حتی جمعی منافقین وغا ہر جائی تو کیا ہے دمون ولیکن لا یشعرون مگر یمن چھن شعوری یلی من ون نیوان مطلیو لڑے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَحَاءُ دبا یلی ونیم اچھنا نبر نیران پچھیم نبر کن سمکھان ایمان والن یہ منافقل اندر مشید من نبر نیران پچھ سمکھان نبر کن کمن ایمان والن تقوی والن تمن یمن پوچ پوٹ نبی پاک سند کیا چھو یمن پوچ پوٹ کائنات کس پیغمبر سند کیا ہو یم سمکھان تم لگی پت کیا اسے خوانان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ اسے چھو توہی سے اس چھو توہی سے دیت پوٹ تو چھون مانن جناب محمدور تیت پوٹ چھو استمانان یہ پوٹ تو چھو تاجدار اس محبت کرا ات پوٹ چھس مگر یم کیا ونان اپوز یم کیا ونان اپوز فرماما کما آمن الصفا علا انہم ہم الصفحاء ولیکن لا یعلمون اللہ تعالیٰ جس فرماما محبوبہ نانا یم ونان اچھ تائی سویت ایمان والین سویت یم چی اپوز ونان میانی محبوبہ یم چی اپوز ونان میانی نبی علیہ السلام سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں ہے ٹاٹھی نبی دراصل چی یمی احمق دراصل چی یمی احمق دراصل چی یمی احمق یمی سوانا یمن اس انوز ایمان تتھائی پڑھ یت پڑھ ایمان ان کمو ایمان والیو یلی من ونو اوس ایمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تو انیو ایمان کت پڑھ انیو ایمان ات پڑھ مون حضرت سیدنا صدیق یہ محسس ونا کما آمن الناس قالوا انؤمنو کما آمن الصفحاء اس انواز تتھائی پڑھ ایمان یت پڑھ تمو بیکلو بیوکفو اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ رچن ایمان ان یعنی یہ موجود بیکل قرار صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یمو ون صدیق اکبر سن پٹ انو اس ایمان اس انوین تت پٹ ایمان تم چھ بیقل علیہ نعوذ باللہ مگر اللہ تعالی الا انہم هم الصفا ڈاکٹر نبی یمن بیقل چھنا ونا تم چھن بیقل دراصل چھ بیقل یمائی دراصل چھ احمق یمائی دراصل چھ بیوقوف یمائی پان اس چھ ظاہر خدایان کرمت مگر یم چھ خالی یم کیا چھ خالی کیا چھ یم چھ میانس محبوبہ ست تاجدارن فرمو تیتس کالس نو تہ مز کہن تہ مومن لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تیتس کالس نو تہ مز کہن تہ مومن یتس کالس نو سو ٹوٹ تھے تاجدارس پنہ زو کھت کوتا ویلس ماجند گئے استی خاندار نیند خود گو اولادو ہند کھو مگر یتس کالس ن ٹوٹ نبی چ ٹوٹ تھوان کوتا پنہ زو کھت یل زو کھت یہ ٹوٹ آس اے ژھانڈوا امس اب ژھانڈوس اس کیا ژھانڈوس ژھانڈوس تاری کتن چھس خدایان کرمت پچھنی وان تمس اب ژھانڈن یل مجنونس اس نا ونان دپان اس یاوی تپری یپر لال بسان چھ مجنون اس تھود وتھان اتی اس امس بوس دیوان دپان پز پٹ آو کت تپر یپر چھ لال ہند بازر مز یا بستی مز یہ کس اس امس کرنا یہ اس تمس کرا محبت اس لال ہند وت کن اس اتھے پٹن اس تاجدار سنز وت کن پکان آسی اس تاجدار سیتن مسافہ کران آسی یم تاجدارس بوس آسی دتمت تمس سیت کرو نا محبت تمن سیت کرو نا محبت یمن تاجدار خیب آو یمن تاجدار خیب آو وان میانی جوانا تمن سیت کرک نا محبت تم گئی اولیاء اللہ تو وقت کیوں میانو جوانو یمنا من ڈاٹی نبی یمنن ایسل شو یم ایسانو تمن ہین بڑ ایمان یمو بیوقوفن ہین بڑ انو ایمان علیہ باللہ اسنز شن رب کائنات چھس فرمامن محبوبہ یمن بیوقوف ونن تم چھن بیوقوف تمہی چھ ایمان ویل دراصل چھ بیوقوف یم پانائی دراصل چھ بیقل یم دراصل چھ احمق یم پانے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یلی ملاقات کرن ایمان والن سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ یلیم ایمان والن سید کیا کرن یلیم نبی سنجن مانن والن سید کیا کرن یلیم تاجدار سنجن یارن سید کرن ملاقات یم کیا ونن قالو آمنا استی چھو انمت ایمان تتھائی پڑھ یت پڑھ توئی ایمان چھو انمت وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ یلیم ایتن بر نیارا وَإِنسَمْ خان ابو جہلس وَإِنسَمْ خان ابو لہبس وَإِنسَمْ خان اتبات شیباس یمن ونان قالو اِنَّا مَعَكُمْ اسل چھو توہی سیت اسل چھو توہی سیت تم چھک ونان توہی وین ون محمن اس چھو توہی سیت وین کیا چھو ونان اس چھو توہی سیت یم چیور تراوان اسن اتاز اسی تمن مزاق کرا اسی تمن ایسی تمن ٹھٹ کرا انما نحن مستہزئون ایسی تمن ٹھٹ کرا رب چک دبا ہو تمن ٹھٹ کرن والو
تینا قرون تمن ٹھٹ تینا قرون تمن ایمان والن ست مزاق تیہا قرون مزاق پوین پانس کیازی تما چھ پھدا گمیت جناب محمد رسول اللہ تما چھ دیوان گمیت ٹوچز نبی علیہ السلام اسپت ربا فرماون دپن یلی آئی نبی پاک علیہ السلام میں پد کر تو مبوس کر ام پد کر رب ذوالجلال بیان وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وسیلا رب دپا وین کریو امس تاجدارس محبت وین کریو امس نبی تاجدارس محبت کوتا محبت کروس میانی خدای کوتا عزت کروس میانی رب کوتا تعظیم کروس میانی خدای دپن یوت تعظیم توی تیو تیوت کریو ٹوٹس نبی علیہ السلام استعظیم صدا شد صحابہ درائی صلح حدیبیاز بیٹھن یم گئی نبی پاک علیہ السلام اس پت پت یل پت پت پکن